Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di mana? Di pelabuhan ya, pelabuhan Kota Langsa. Ya, kita akan menuju ke daerah Pusung. Ya, di sana masih wilayah Kota Langsa, masih ada Kota Langsa. Hari ini sih dalam edisi Lebaran hari ketiga kita akan ya silaturahmi lah sama keluarga yang ada di Pusung. Oke guys, mari kita lihat penampakannya. Keberadaan kami ke Pusung. Ini kapal kita yang mau ke Pusung. Nah, penumpangnya sudah mulai banyak. Oke guys, kita turun dulu. Ini ya pelabuhan. Kita turunnya banyak penumpang. Guys, kayak kita turun. Oke guys, seperti ini penampakannya. Di sini. Oke guys. Ini penampakannya. Yang mau ke Pusung. Gelap sih. Kalau tempatnya seperti ini sih guys. Itu yang udah ada yang keluarga yang mabuk. Oke. Itu baru perdana ke Pusung, dia mungkin menyesuaikan dengan keadaan kendaraan laut ini. Oke guys. Di sini ada yang jual jajan ya. Jadi kita dari persediaannya kita bawa sendiri makanan-makanan atau snack yang mau kita butuhkan untuk dalam perjalanan. Oke guys. Oke guys. Itu juga. Ini si Alia yang pertama ke Pusung ya. Oke. Api juga baru pertama ke Pusung. Tatan juga pernah ke Pusung. Ada RK juga pernah ke Pusung. Tatan, tiga gab ya. Nah, itu guys penumpangnya guys. Sudah lumayan banyak sih. Mana kita Tan? Oke guys, sebelum kita mau berangkat ke Pusung, kita beli es semangkanya dulu. Wow. Ini juga ada buah-buahan. Guys, semangkanya dulu bos, kita skip dulu. Guys, kita udah dapat es semangkanya. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Stay for an eternity. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. Addict for your love, it keeps me high. Keeps me high. Itu sih penampakannya guys. Ada di atasnya, gitu. Di atasnya pergi ke Pusung ya. Oke. Wow, itu ada. Guys, ini kapal-kapal yang berlayar. Oke guys, kapalnya sedang berjalan. Penumpangnya sedang mau turun-turun semua. Oke guys, ini penumpang sudah banyak. Kita mau berangkat guys. Kedengaran nggak suara mesinnya? Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. No. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading.
Apa nama? Kopi. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. An addict for your love that keeps me high. Apa namanya? Angkutan dari Kusung ya. Oh, penuh. Penuh banget. There's not much to do when all I Mereka yang ibu can is kota banyak. thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Biasanya sih dari Bandung. Kalau kita bahas. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Kalau itu sih sempat mandian. And I know Ya, that you're kalau teriak. right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Dan sekitar dari sini itu ada I hope that you are safe and that I will see you soon. apa If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. kita I membawa hope waktu that you kita are 5 safe jam lebih and nyampe that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
kak, dan itu kak. Kini sepit. Oke. Jadi ditolak, oi. Oke. Sudah berhenti. Usah ditorong. Oke guys, semua sudah naik ke asa mantel, asa berarti nggak boleh gede. Asa mantel. Jadi nggak pulang nggak sampai lama kali. Asa mantel, motornya lo apa?